Anya laki din! Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa'y apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yun tilako Ha? Lakay, anya nga tano padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwag ngagpaiso niya. Apag iso nga wante aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang tanatrabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen a pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utem. Saan mo't lang agbayag dayta? Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amot agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putem dayta, lakay. Hoy, si ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlagla ko iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko kwa iti dati ababangan tayo apwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos na mat nga aglako kami kanila kay ko. Sigurado laang apod no ti ibagbagam si ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang-angot ni ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngamsaan mat? At damat mangibagbaga na katamtamnay. Anya? Oy, mare! Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka naman anaimas tila ko da? Saan pa'y kano anadalos? Napait pa'y kano tila ko da nga isaw? Anya? Pampanonotak nga rod mare. Anya nga tano aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no dayta ti saan nyo apagkikinawatan Saan mare? Aglako aklata. Makaamomot ten dagiti tattao no asino ti kayat ta paggatangan. Siya, amok ti agtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ili. Ngam dagita nga gasawa. Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting paragan ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amumoten kanyak, mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko na anyaman ti ibagati tattao. Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wala kay. Aglako tamat. Masiguradok ang magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding agtimpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, at na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya dayta bakit? Agaplayak lang nga iti loan. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan da Mari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan taman? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na,
Maragsakan akmat lakay. Uray kas kasano. May ibos tila ko ta a barbecue tunggal malam. Wen nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga glako tayo ti barbecue. Daklanam naman na napigsagayam ti barbecue. Pampanunutan nga rod manin lakay. Anya nga ta no aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Wen nga agpaiso, bakit? Mayat deta na panunot mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwata nga aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwarta mi di naglunam? Uwan lakay, kamaudyanan na. Mairugita mo tan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, mano nga tinalon mo? 20 mil lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, mano nga ti bayadan ta tunggal lawas? Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Awan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray ka mat amare. Aginanak pa'y mat Si Kamet. Ti kayat mo, gumatang ka kadagos. Lakwan ka laang mat mare, si kakit dimot. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak ita idita pwesto da Ellen. Adamit tan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamit tan milk tea alako da. Anya? Kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matan ti kaaduan asaan anadalos ti lako da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na, maragsakan nga rod Mr. Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Ken ited ko mutan ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas, ken awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkit di Ala, nakay nanaak matan lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya konti makaamong agbantay dito'y sango. Adamat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamot iti kadwada, ho? Kunamot lano ada ipasweldo da. Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaok akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaisoan niya. Ay, panagbabayad man gaya man. Sapay manulangan tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskartimon day bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla day ito'y pailaang jay lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga minasa nakalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day ta sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat nga mi, no ibalang mi day ti saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi dito'y
Wala mare, ang mga nagsakit mo ti tiyan ti gumatang. Saan? Di ka di madanagan. Mano nalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad da umay gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mo't panunutan no makapasayar itirik na day ta ibagbagam. Ay na, agkarawag mo tanday ta kolektor. Intod ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kas lagong ungot ka. Talaga makaung-ungutak. Ay, itay pa nga agkarawag ti kolektor. Umawag tasaan ka pa'y nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y laang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakunana day ta? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna kano akabalanda bayadan ti dua pwesto, no bilang laang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga day jay nga Ellen. Sigurado kinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman. Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Wan ka nung nga rod lakay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay katwa na. Apag iso, umadado umatan tilako ta. Wan lakay. Kayat ko matkit di, nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asaan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto, ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre, imbag la makabawi damot iti mano abulan abas ti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mat nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumangbay kadata. Apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Adda ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Saan nga interesado iti anyaman nga ibagam? Kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen. Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasaya ati kasjay. Ngamin, pagsayaatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba diti pwesto. Ellen, agtalinaad tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasaya at nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayong mat iti utang nyo. Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako na, Ellen! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag,
dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdan. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman akno kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat ijay igid ti karayan. Wan, kap! Arigla daw. Ay na, pasensya kayon, kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, kapitan. Ijay ilay. Adda trabaho ming agasawa ijay ilay. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanan. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Uwan, kapitan. Umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may bagajila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, kaya niya iti baga. Masadutak lakid din no kasi jay ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata ka sa timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Kin may sa, ti rumbang kong maagmulay ijay. Dagi jay sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ijay kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasanto ti danon. No kasi pa nagtutudaw. Katagpakalaing da nga road. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat, bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Ang mga nuad da may bagada. Wan lakay. Mapanta na. Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayong agmula. Gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti jak amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmut ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray da anita, umay matlang dampiang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapungtutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ang adanto ti ayuda. Rumbang asaan na kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ta nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Idala makarit na.
Kanayon niya isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag na di sa udag ikitat tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy, Tonya, Naa? Apay ayanana. Anya ti parikutyo. unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Namda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtagainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa'y ti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo mo't tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom ka. Di uminumak. Parikot na yan ay paray. Saan mo't, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong ang nagmula iti kawayan. Kasano ko mga umay kamay. Kaya wamit titang dantiag mo ya. Umay kam kidyag bambano nga ay ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmayan. Yung ti mapanagmula iti kawayan. Nga urin nakapudpudot ti panawain. Aw! Wen kapitan, nalabsak ni Parimal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati ije karayan amarigregatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umayag parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtutin dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila. Nagila ko itirabaw. Hun, umapalak nga root lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kang kuana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta kaday. Kaya no kaya mau. Mapana mo mangalay tirabaw. Ang yung sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga root agbiro ka na itirabong. Ay na, nagdadakkel arabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni Parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ije karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din ti natura da mapanagala iti rabong. Ha? Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair met kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek nakaklang nga pudno day ta. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin jarabaw. Wan lakay. Amom at analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala itirabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawana, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos.
Imaliyong daydaya. Ada imat na abo ng kansako. Wan nga agpaisuan niya. Ha! Pudnon sakit itiindanon niya andong kanya kitikalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha! Sana mabalinday ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki? Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijay pun ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ijay karayan. Wen kapitan, ngam mabit lang. Apay nga day tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pun ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gaintun bigat. Anya? Tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awan da. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Talaga kastay ang... Ay nga, nagdakil na talaga. Nagdakil ang rabaw. Tapos lalo puti bakit na lumag. Siguro, nadakil man hindi mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat at talaga. Kasla dun tinaalam ah. Ha? Kapitan, paparyan daw. Andong, umaykan. Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wen kapitan, Nagawan met tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan met mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa Itata na tiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Itigas ta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, apo ya. Una yan, tikas to abiyag. Nay, apa ngay paray? Naku nagmutin na pa nagsinay ma. Naikatag nga ro diti trabaho, pare. Anya? Apa ngay? Kaslawan pa'y titalwa bulan mo ya trabaho. Ita na ikakan. Ay, adda nga mintik ka trabahwak asip-sip. Anya? Sip-sip. Una ngay. Ha? Tila ipulpulong na iti bus mi, pare. Iso ay nikat nakmatan. Una yan. Ang mga kidi mo nga nagdararami na makalokwan. Iso ngay nagkada ka. Awam mo, pare tamo. Oo. Bihibak tupay dyan, parts. Kastaya. Kaya ala, mangsapol ka man na paray. Ado ti mabalin na pag-applyan iti trabaho. Laki day, nagagag kang agbiro. Ay kung makabiro ka. Oh. Manon alawas tinapalabas, manipod na ikat ka iti trabahom. Aging ka ita, kaslaawan pa'y plano nga agsapol iti panggadam. Ha? Adda ka matlatan dito'y balay anak kauldag nga agmalmalam. Anya kalakit dinaya bakit? Inakto ka di mang sapol. Kano, nagtambling ti masikog? Wano no agitlog di baka? Anya? Agil-ilad ka matan nga agmalmalam. Kunamlan no awan pinutot mo apakanam iti kastang aramid mo. Ala, husto ka din bakit? Rumwarak intun bigat. Mangsapulak iti panggadak. Ala, mangsapol ka iti panggadam, tasaya atam ti trabahom. Tapno man met agbayag ka, sana kasta. Manon at trabaho ti inaplayam, ngem di ka met agbayag. Kayo nga sa weng nagsapsapol kayo ti konduktor iti bas ngay mamaniho yaw, angkay. Wow. Hindi pa'y napanalawas kagsapsapula. Ta imikat ngaminan ni Roy asigod akad kadwa. Kastaya.
Ang mga nuad da amom ama irekomenda mo ko. Ay, bareng maya ni pari Malyong aangkay. Ang mga aming trabaho na itakay. Kastaya, pakibagam to mga rugeng kuana, bareng kaya na, ha? Ay, wala aangkay. Mapanak dyan balay dahil tumalag. Bagat king na. Gumuwarak ko man, ngumadda ka man pare. Huwag paray. Imaya ka, tao may ka kung masaludsudan mo da na biro ka mo na trabaho. Ay, awan ba yung pare? Ay so sana sumarsardeng tingiwat ni bakit ko. Kasla upang agmaya putak a putak. Anya. Una yun, tawa. Puta ka puta, Jo. Ala, ingkang karoon dyan ng kalbaw. Agsapsapol iti konduktor iti man maniho na abas. Ah, kaslaya, anya nga minang tibas nga iman maniho na ita? Bagyo to Biskaya, paray. Ingkantap no makasarita iti nasayaat, oh. Wan mga pare, nang paglakid din ta nadamag mo agsapsapol. Ay, kiuwin. Napana nga minadya balay na iti kalman. Napana gimatang iti lako ti anak na atsili, aul. Kaslaya, alang aron pare, inakman ni Jabalayda. Apay nga inikadda kay ti sigot at trabahong. Inikadda kang gan. Tadda nga min ti katrabahwak asipsip. Kastaya. Kat dito'y kakanya ko na. Sure, hanggan. Sigurado ka, akaba alam ti trabaho ti konduktor. Anya laki din na hanggan. Kaslawan talakyo kanya. Kabailak man. Nasayado kasta. Kaano ka nga rodamang ruge? Di uray man itangay. Anya? Ay, una yan. Ipabigat mo mati na. Tanubigat pa iti panagbiyahe ta. Anya laki nila yan. Ay kat nasaya at nakabiro kan iti trabaho, Malyong. Kung bakit? Isa pang asim ha. Saan ka kumamot ng aputak? Anya? Anya, Maumuma ako ni tingiwat mo. ti awanan bain. Sa anak matkat nga agniwat-niwat no ammom kumameter aramidang. Ana, aday ta ka manan ako na akong kahit. Mangrugi ako ni ti trabaho kintun bigat. Isa pang asim ta gusto kumamot na. Nasayaat. Say-sayaatem ti panagtrabahom kini Uncle Boy. Bareng agbayag ka kenkwana. Anya lakit din na yan. Un ka day bakit? Tiket yun, Ana. Manungay ti bayada. Tangay ka dandani kayo. Iso discounted ti pasayaw, Nana. Anya, dandani nga ibagpagam. Tiket ko asawain. Senyor kayo. Iso ako nakadandani. Anya, ay nagalas matanday tanga ugalim si Kamalyaw. Katuan mo, Nana. Puto matibagbaga. Anyan laki tinaya. No senyor, dandanin. Nita ulitin na. Si Kaman mo ti pangibagaak iti dandanay. No saan nga sakit tinakamawa? Sabi nga sakit tinakamura na. Tasaanak pa'y mata senyor. Anya, Ala, agpahit kay kinti, Nana. May saatandani. nagalas at alaga ti ugali na dayjay Amalyaw. Ha? Apay ayan, Nana. Nagluganak iti boss iti namin san nga aldaw. Isumat gayam ti konduktor iti iman maneho ni Buyay. Ay, uwan, Nana. Isaon ti konduktor ti bas ang Bagyo Biskaya. Ibaga nakit din kanyak. Adandani akanaw. Ha? Dandanay. Wan, gaputa sinyura kaun. Anya? Ay, maminsan pa'y nga ibaga na kanyak ti kasjay. Talaga pagsasawa. No iso nga'y nga tama ti pangibaga ak adandanay. Una yun, Amalyong aya. Malahbayan yun, Nana. Kasaritak taw. Ibagak day taking kuwana. Apay, anya manin di mangmangag ko nga inaramid mo kano iti may sa pasahero as senior citizen. Ha?
Adaya mo. Anya kumangay mo ti aramidal. Imbagam kanu adandani. Anya laki dinaya. Bakit umangarog? Papanan lang ay nusan adandanay. Ay, sika talaga malyong. Tilar aramidem. Uray pa'y senior citizen. Saan arumbang nga ibagbagam ti kasta. Anya laki dinaya. No sika ngay nga tamot ti pangibagaan da iti dandani. Sa anak pa'y mo ta senyor, oh. Ay na, tasumungbat ka pa'y laang. Itultuloy mo day tanga aramid mo. Takita no saan aday tamanan ti pakaikatam iti trabaho. Kastagayan timbaganakan ka da di amalyong kumaray. Kumaray. Saan nga rod ang maikat iti panunot ko na ijay nga imbagana? Anya kita dandani amapan na ibagbaga? O na yan naman yung dayjay. Uray bakit akon katagbiagak pa'y mo't itinapaog. Ibaga nakit din adandanay. Ay marurudak at talaga kunkwana. Ay, sakti pang ibagaan na iti kasta. Makangag Pagsasawam, ay maruam mo. Nagturod amang ibaga, adandani akanaw. Ay, tiawanan ba'y na lalakay? Maminsan pa'y kunak tumag. Sa dino ti papanan nyo na naminda. Mapanak iji bambang. Ato nga ron titigat yun, nana. Discounted, dandani kayo matay. Nada. Dandani ngay bagbagam mo, chika malyaw. Kanya laki tinaya, nana. Dandani ko ata senior citizen kayo matay. Di dandani. Na, madin sakit dia. Ha? Oy, bakit akon, ngam agbiagak pa itinapaot. Amom aya, adandani akon, Hindi na naman. Saan namang angaw? Panagkunam, ang angaw day ta. Sika nga tamo ti pangibagak iti dandanay, no saan nga sakit tinakam mo. Ay, nagbayag gagit na na. May sa dandani, tibayadan nyo. Aniya? Ay, nasayat man ta nagranata, Bella. Nana, Pangasem, tabagbagam man ti asawam. taapay? Ibagam kan kwa na, saan na nga ulitan nga ibaga kanyak adandani akon. Anya, kaano na nga imbaga day ta? Naglugarak ngamin itibas, idi namin san nga aldaw. Agasam man, ibaga nakit kanya akon adandani akanaw. Ay, makapaluksaw. Talaga day jay amalyong, awan dengdenggan na. Amin samot ngamin ababakat kan lalakay nga aglugan itibas, kat magbaga na iti dandanay. Ay, apo aya. Ala, bayan nyo nana, kasaritak to ti asawa. Sika talaga, awan dengdenggam. Apay manin aya. Kasang-sangput ko pa ilang. Ngam kastamanan ti bagbagam. Nagrana kami kininana minda itay ijay tersena ni Auntie Maria. Ibagbaga na nga imbagam kanukan kwa na adandani. Kay, anya ka nung ay timadi iti dayjay kat pudno man. Bakbakitan ako na. Anya? Senior citizen nga ron, di dandanay. Yan laki dinaya. Ay, jak amukan kamalyong. Iti kasta nga ibagbagam kadag iti babakit kan lalakay. Makaamu ka no tutupanda ka. Ha? Amangan mo no sikan ti dandani. Anya? Senior citizen dan, ngam saanen anasken amapan mo ibagbaga kadakwada a dandani. Dandani, tamadimot na. Panunutamot ka di ngamin, no bilang tasikan tumot ti lumakay, ta ibagakken ka a dandanikan. No saan nga agasok day tagong mo? Nagadungay bagbagam. Mabisina ko. Tingka mangisagana iti makanan. Kunak tumot ka.
Bakit? Ibaga na mulakan katikas itimbaga na kanyak idinaglugan ak iti boss. Nagmadi nga rod adenggan ti imbaga na kaniyak. Dandaniak ka now. Di mo pa'y sinipatag na kang tiyawanan bain. Bay amon Imbagak mo't kiti ti asawa na, abagbagaan na day jay amalyaw. Inaurain ang makarana iti magtutok kan kwa na. Sapay la kuma, bareng iso ti pagnakman na. Iso amani po dita. Ay, jak kayatan ti aglugan iti bas. Ha? Ano saklangan ti aglugan iti ban. At least ijay, awan ti konduktor amang ibaga dandaniak. Ay wala, uray siya kumaray. Jak matan kaya ti aglugan iti boss. Makadlawak man. Ha? Anyat madlaw yung gan. Manumutin alawas akas to'y ti mabaspasamak. Kasla mabilbilang nagluglugan iti bas ngay man maneho. Ha? Kan madlaw ko apasigla nga ubing ti mayat nga aglugan. Anya? Awan mutang taglugan ababakit kinalakay. Kasla mas kay kayat damot ang aglugan iti van, nagngina ti basahe, ngim iti bas. Saan mo siguro ang girl? Amang ano na ira na laeng. Kapay la kumaangaro, takasta, malyong. Ay naparay. Adun dagiti senior citizen, dito'y lugar tayo nga do ti reklamo na may papangking ka, oh. Ha? Babakay kinlalakay dan. Saan anas ka na mapamoy bagbaga, dandanida, oh. Siga, di mo pare. Iso nga rin ti makagapaw. No ape asaan na kayat nga glogan iti pas, gapuking ka. Una yan. Ay na, numaamuan ng kalboy dahi tangan aramidam iti pasahiraw. Ang mga kidi mo no iso ti pakay katam. Ay agan nagkaparay, oh. Gapo nga min ti kasta nga rami maw. Awanin ti mayangaw may aglugan. Siyempre apektado ti kita yu, Ha? Iso gusto nga miinan ti dandan nga ibagbagam kadag iti senior citizen. Sayang mo, no gapo lang iti dayta ka mawalang ka iti trabaho. Nagsingpel lang aro rin ti boss maw, oh. Ay na, iswasaan kami nga gluglugan iti bas nga iman manihom. Tanagalas mga minti ugali na di konduktor mo. Nagalas mo't lang kiropa na. Ha? Agasam man, tamin ababakat kan lalakay nga aglugan. Kat mapanaki din ibagbaga dandani ka now. Ti awanan baen na lalaki. Anya? Kasta ti bagbaga na iti pasahero? Katuwang makapainsultaw. So amadlaw mo siguro nga awanan ti senior citizen nga aglugan. Kaputa di na kaya ti ugali na. Anya? Ay una yun amalyong dayday. Sumulagaya ma. No masuk katanday di akong doktor. Iso, aglugan kami tumanan. Ngamno ita, ay kat, ano san mi pa lang ti aglugan iti van Ha? Naimbag ijay, tawan ti konduktor, amang ibaga kada kami, adandani kami. Ha? Isumulagayam. Nga awanin ti met aglugan dito bas nga imamanehok. Gapoy tarabig mo. Ha? Nagkunang aming keng ka, amapan mo ibagbaga kadakwada adandalidan. Angkay, makapainsulto mo ngamin dahil tangaing ka ibagbaga, malyong, tauray sa alumakayan. Madi mo lang, ti panagdengag ko itakas tanga ibagbagam. Kukwa, angkay, pasensya ka na. Ngamjak kayat tikas tanga ramid mo. Angkay, itag kontis wildo mita. Kit saan ka nagtrabaho, inton bigat? Mangsapulak laangan, iti kasukat mo.
dayta. Saan ka nga agbayag iti amin a pagtrabahwam? Amin ngamin a pagtrabahwam ket naynayunam iti kalukwan. Anya nga ita? Una yun, tigas to'y bakit? Ita, agparikot ka manen iti panggadam. Tanakaungeten ti bus mo ken ka. Ha? Idi pa'y lang amin nga ibagbagak ken ka. Asar dengam dayta nga ibagbagam adan dani kadagiti babaket ken lalakay. Ngam sigil at tamat. Ala, gusto na ba? Agnakam kamat siguro. Salbag ka. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Idasaran na kiti ka na, Jenna. Bitugan kan tupay butog. Nini, apay manan niya agpungpungtot ka. Tunggal sumangpat ka, nabartek ka. Anya laki din, di bakit? Iso nga roti kayat ko nga ramidan. Sumangpat ka lano kay kayat mo. Anya nga tano asawaam laangan jay arak. Kat da kayon tiagdan na. Anya laki din, di bakit? Anya lakit din asasawam dita. Kanayon ka nabartek. Uston, di kan akong ungit. Naimasmat niya roti aginom iti arak. Ay makamu kay tibiyag mo. Sapay naglaing ka nga agibaon no mabartek ka. Uston ko lakmet. Ay no sa anak ama kapagtapal. Bitog-bitogan kalangan. Tapno mariing dayta na artem nga utak mo gapo iti arak. Napartek ti asawam. Isu asa akong tinangyaway, Gina. Ala sumrak kayo, Uncle Magno. Well, Gina. Basta una, apartek nila kay Mau. Ay buwisit dayta ang lalaki. Kanayon nga agbartak. O ala, ipaidamlatan dita sofa, Uncle Magno. Sige, Uncle. Siya kunti makaamukan ko na. Agyaman na ka. Hawan ang yaman na, kanakan. Nakita nga may nanakay day di igid ti kalsada. Masyanak, iso nga inyawid kaun. Pagluto ka man iti pagarmo sarak, Jenna. Di nakasarsarita. Mabisinak nga rod, bakit? Di nakasarsarita ko nakmat. Apay nga min aya. Di nakasarsarita ko nakmat. Nauma akon ken kabutog. Anya? Kanayon kalatan nga agin inom iti arak. Ay, maumak tulang kan ka, buisit ka. Ay, makapungpungtot manan ti rupam, Jenna. Ay, maumak ka talagan, ante. Anya, ti pakaumaam. Ti ugali ni butog, ante. Kanayon anabartek. Ha? Awanin ti maitultulong na kanyak. Inaldaw anabartek. Awan nga agpaiso, Jenna. Pasaray makita kitiigit ti kalsada nakaturog, gapo iti nalabas sa bartek na. Anya nga tayo ti aramidak tapno agbalbaliw ti asawak. Ay na, narigat mo ang mapagbalbaliw ti Mang panunot ka, no anya tinasaya at nga aramidam. Unanti, talagaan na umaakon kan kuana. Makabalisak tulang itar aramidan na kanyak. Nayon kami nga gapagin ni Jenna nga asawak paririke. No adaman sa inyo nagkinaawatan ka ni Kumari Jenna, pari botog. Pagsaritaan nyo day tabanag. Di kay kadiagap apa, pare. Wen yung nalabas, ti panagnyungiwat ni bakit ko, paririke. Kasla armalay tingiwat na. Awan sardeng na pare. Ay kit awatem latan, pari botog. Denggen na ka bag, pare, ha? Saan anasaya at ti kanayo na panagapayo kan ni Kumari Jenna, pare? Imbag ka pa'y pare Rike. Naglaing ka mamagbaga. Agkumpari ta, pari botog.
awanin ti sabsabali ka data. Ti asawa ay ayatan, pare. Saan kat nga apaan? Pinagbaga ako ni kumpare Butog, Mari Jenna. Nabartag mo din, iso sa anak mo din ngagbayag. Agawid akon, awan mo din ti kasarsaritak, Mare. Siyak ngay kumakasarsaritam, pare Ricky. Ha? Apay, di nakadikayat akasarsarita, pare Ricky? Ay, saan man, Mare? Kababayin mo't duwa talang agsarsarita dito'y balayo. Nang roon na kat nakaturog mo ni pare Butog. Gapo iti bartek na, Mare. Amo, pare Ricky, nataraki kalat na. Ha? Apa na ibagam day ta, Mari Jenna? Kasla saan ka alumaklakay, pare Ricky? Aya, Mare? Ay na. Nagunag pa'y day ta kalid mo, pare Ricky. Makapaawis day ta panagisam mo. Aya, agyaman ang arot kin ka, Mare. Anya kumangay ti pagyamanam, kumpare. Ibagbagak laang matiag paiso. Ne, saan akong ngagbayag, kumare? Sumip nga ten, magmagnaak pa'y nga gamit. Kabailam ka di pa'y ti magna nga agawid, kumpare. Medyo maulawak nga ro din, kumare. Ay na, saan kan nga agawid? Dito kan balay nga umyan. Agawid kan tulaangan no nausawan kan. Anya? Wan, kumpare. Ang mga numatumba ka nga agawid, kat ni, nakainom ka iti ara. Di na kun babalawan na kanayon niyag bartag, Jenna? Apay kumababalawan ka ngay, kat isumat ti pagayatam butog. Agbartag ka, aging ga iti kayat mo. Sigurado ka? Wan, Oray, kanayon na nga ginom iti arak? anya lakit din. Wan kunaklangaro din. No kayat mo, siyak pa yan ti gumatang iti inumam nga arak. Ne. Mayata ba kahit? Agkinaawatan tano kasta. Di mon lapdan ti panaginom ko iti arak. Ay nasan ka nalapdan nga aginom iti arak? Aginom ka, aging kay kayat mo butog. Ay mayata. Igatangan nagman nga ro iti inumag nga arak. Kayat ko manen ta ginom. Sige, butog. Saan lang nga arak ti gatangak? No di kat addapay pulutan na. Wow! Ay na, nagsingpit kan ba kahit? Agyaman na ka, ta nagbalbaliw kan. Maawata mo unti bisyok. Nawagam nga rod ni kumpare Mariki. Tadwa kayo nga aginom dito'y balay. Ay, wen. Bakit? Mayat day ta na panunot mo. Hala, hindi ka nga rod gumatangan iti inumin mi nga arak. Kan agluto ka iti naima sa pulutan. Nagadumatan nga arak ti kinatang mo diti tersenak, Jenna. Wen osang, addaman pa inumak iti arak. Asino? Ni putog ka, ipaay ko kankwana, ti pagragsakan na. Anya? Total, jakmet la malapdanan iti panagin inom na iti arak. Siya kun amis mo ti gumatang iti inuman na. Agpapas no iso ti kayat na. Anya? Ala, mano amin ti bayadak, osang. 600 amin day taarak kan pulutan, Jenna. Nagado, ti ginatang ni kumarim ngayon umantang arak, pari Rike. Wen nga rod, pare Butog. Ibusin ta kano amin na ita. Ay, wen pare, nagkinawatan kami kin ni Jenna. Saan kami nyagap apa? Nasayat nga rod no kasta, pare Butog. Kalaat nga raw na nagbaliw ti ugali na. Di na kun lapdan niya ginom iti arak. Basta sika ka ti kadwa nga ginom. Aya, Wen pare, sika ti kayat ni bakit ka akainumak iti arak. Di na kayat makiinumak iti sa balay. kasta ka de, pare. Sa bagay, nasingad talaunay nga kumpare. Pare Rike, awan parikot ka na ta. Una, pare. Nini, garawan ta na ti arak pare. Kakaisuna anaga daw. Ken addapay na imas apulutan ta.
Apay, kasla, siyak lang ti nabartek, pare Ricky. Katagpada tamat niya gininom. Saan man, pari butog? Agpadata na bartak. Aya, amom, pare. Ada, nagdalanan ti pamagbagam kanyak. Agpaiswamin dagiti balakat mo. Ha? Nay, kita ma, pare. Saan kami nyagap-apakin ni bakit ko? Kayat na kon, lab na kon, pare. Iso, anasing petak meten kan kuana. Mataginayon kumanday ta nagkinawatan nyo, pare. Narigat nga agbayso, no kanayon kayo nga agap-apa. Pare. Dungdungwam ki din ni bakit mo, pare. Ayatam, itikas taonay. Pare. Di mo baybay ante asawam, pare. Nasingpat ni Kumari Jenna. Ayawan, pare. Di ka madalagan. Ramidak na na. Ne, ado pa iti inuman ta nga arak, pare. Ituloy ta pa iti aginom, iti arak. Ayawan, pare. Anya nga kumare. Nakaturog ni kumpare. Nakaturog nga tan, pare. Wen mare, dinan amo ti mapaspasamak. Ado ti ininom na nga arak, ngamiti siya, mare. Anya pa lang aruter aramiden ta, kumpare. Mapantan ijay silid mi. Wen kumare. Daras nga kumpare. Nay. Damot arak dito lamisaan. Bakit? Ang mga nukayat mo manan ti uminom iti arak, lakay. Ay, madamdaman ata. Agar mo sa arak pa ay. Mala, agar mo sar ka nga rudan, ta uminom ka manan iti arak. Ay, na. Talaga nagsimpot kan kanyak bakit? Kanayon na kun igatangan iti arak. Saan ka di aday ta, ti pagragsakam ako nam, lakay? Talagamot bakit? Arak is life nga raw. Tapno saan tan nga agap-apa? Igatangan kan abinigat iti inumam nga arak. Talaga? Bakit? Wan, adapay na imas apulutan na. Ay, na. Nagganasan no kasta bakit? Basta nila ang kumpare Ricky ti kadwam nga aginom iti arak, ha? Ayun, bakit? Ay, total, nasingid kami mat iti tunggal maysa. O ala, agar mo sar ka nga rudan. Tapno makainom kan iti arak. Kahit, sika nga, bakit? Umunakan nga agar mo sar. Rumwarak biit. Tainak gumatang iti lutwak apulutan ninyo kini pare Ricky. Papanam, Ricky. Mapanak iti balay da pari butog, tatamag no. Nay, kanayon kayo nga ginom iti arak iti balay da. Wen, tata. Siyak mo ti kay kayat ni pari butog aka inuman. Aya, Inaldaw kami nga ginom iti arak ni pari butog, tata. kunak manulaplapdan ni Jenna ni Butog nga ginom iti arak. Okay lang kano nga ginom iti arak ni pari butog, tata. Basta ije uneg ti balay da. Aya, Sige. Labsan kayo pwede ti parangan nyo. Tatamag no. Ti agasawa, agtintinulong, pari butog. No adda makita matrabaho iti yung nagtibalayaw. Aramida mon, pare. Wen, pare Ricky. Tultulongak matan ni bakit ka ngagtrabaho dito nagtibalay? Nasayat no kasta, pare. Agpinpin na dagiti agasawa, pare. Liklikan ti kanayon na panagapa. Naglaing ka amang magbaga, pare. Siyempre mo da, pare. Agkumpare ta, pare butog. Nakakaasi mo ni kumare no di mo tulungan iti trabaho. No mabalin la kuma. Sikapay lang timang trabaho, nagiti trabaho na dito yung nagtibalayo. Tapnusan ang mabannog. Gapot ha, kaasi mga pare. Ay, sa bagay, pare. Aramidam na ita, pare butog. Kita, kayat na ka ni kumare. Ay, sige man nga rod, pare. Aramidat na ita. Rabrabi, igatangan na kiti arak. Bakit? Apay, di mo kayat.
Ay kayat ko bakit? Arak ko naman. Dayta ti kayat ko. Ala, agpapas kang aginom iti arak. Ta isungmet ti kayat mo. Ay, wen, bakit? Ibigay ang hilig ako nada. Total, saan ka matla malapdan nga aginom iti arak? Agpapas ka itan. Talagang agginawatan tano kasta, bakit? Ala, anya pilatar aramidem nga'y butog. Agbartak ka na. Ay, wen, bakit ka? Ay, no, I love you. Talaga di na kung lapdan niya ginaw iti arak, bakit? Nakitam ka din ni bakit ka, antay? Wan, napan iji balay da kumpare Marike. Aha. Nay, anya nga iti aramidon na iji balay da paririkay? Daka mo Adamat imot na adakkel abag. Anya, ay isurutik iti antay. Apa nagimot iti dakkelabag ni Jenna iji balay da paririkay? Agsinatan butog. Kat makidin na akon kiniriki akong parem. Anya? Total, mas kay kayat mo ti agin inumlatan iti arak. Jay langan arak ti kadenam. Sana, Jenna. Hindi nagparawan. Pare, agawid ka. Dakamin ka ni Jenna tagdin na. Awanan ka itibayin paririkay. Kundi bagbaga ka ng ulag kamit gayam. Basol mo lang di amin, pare Butog. No panawan na ka ni Jenna. Jenna, bakit? Ay, agpalpaliw akaon. Basta di nagpampanawan. Idya kung taginom iti arak. Butog. Promise, bakit? Napatpatag kang iti arak. Sikan, di pang pangaronak. Kinaramidag amin ang niya obligasyon ko. Agkari ka nga rod ngagsingsingpat kan. Talaga sumurot akong kinipari Ricky no agbartak kapay lang. Agkariak bakit? Talaga kagpalpaliw akon. Ay ayatin ka unay-unay. Kadyak kayat amapukaw kay tibiyag ka. Agawitan iji balay. Agsingsing po ako. Di nakisuksukat kini kumpare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.